Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel igama lami nguvusi mavusana kwi channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Sila esikulethela khona ke izinto ke ezenzeka emculweni kaMaskandi igcokama elisha ke umthandeni umvuka amanqele ke. Khumbula ukuthi ensukwini sike saba ke nokudideka ke lapha nasabalandeli bomculo kaMaskandi ngenkathi ke ipage lakhe la Facebook lingasabonakali ke lapha nawe ingane zakwethu. Namhlanje ke ukuvezile ukuthi leli page leli lumthandeni mangele ipage lakhe ke lapha nawe ingane zakwethu kubhede ke ispelling kuphela kodwa ke ilona page ke abuye ngalo ke lapha libuye ke selino blue tick ke lapha nawe ingane zakwethu ukuthi mhlambe angeba sakwazi ke lapha ukuthi bale hack ke lapha nawe ingane zakwethu njengoba besazi ukuthi page lakhe akasenalo ke into ekade ibhlungu kakhulu ke kubathandi bomculo lana ingane zakwethu. Ngithemba ukuthi ke njengamanje kayothobeka kamanxeba ngoba selikhona ke ipage abazomthola kulo ke umthandeni weingane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ke ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mamusha ngiyacela wenze okulungile ucinzele subscribe cinzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo nje si channel isabo.